Ebyo nakanon namara bigambirizo bari yanyume baziha mukoro gwa reunion y'obusaba dikono bwa Kyanyakatura ogubiro mu Bushenyi. Abantu batakora bokotire byo kuyawarwara noyenda kasoda noyenda kakati bokota katungiro sigerusumu oshaje bijero wa kugurura abo balogenda. Reverend Canon Bethel namara yihanangiriza bicirizo kureba ngo nakacena kahanga ko barakore bakatamwa mani. Mwezi munonga atimwe mwezi munonga imaba kustayo Yesu wakumani abakustayo bicirizo Yesu Kristo nabahereza amani gukuraje Yesu Kristo wabahereza amani gukuraje. Haleluya. Omukoro gubire gugenderire no kurundana sente zo kumarira enju y'obusaba dikoni obwahateriye hakushakara. Njire ryo twagishemererwa kandi yatwegesa munonga. Omugano makuru habikiriza Kristo bashabirwa gukorera mukama batari kwegaya baba bari abo kutunga amagara gatahwaho. Ebyo nabigambirwa mu kushaba ko mutana hakanisa ya Kamatari Church of Uganda gw'emyonyo ye kanisa Martin Kananurabire na Sima Ruhanga kandi ababanze no kwigura tanka ya mize kwingana emitwari 14 eyombekirwa hakanisa ejo kwera bikirizo kutunga miziga mayonjo. Bataha aba batine mizi bataha mizi bagatwara kandi abe kanisa bahiga nibagira ngo aba icyeke cy'umuntu we narakumena ishaha musande na ishaha kumana agendana na mizi. Abiciriza basimirwa habwo kombeke kanisa nungi kandi bashabirwa kugumiza muno bakora batari kuruha. Kanisa nukwe kuba kwetyo nukwe kutunguka etyo ata abantu babarije bari kushoma bari kutasya bashemerirwe amakana gabaho makanisa ngatunguka nkwatanisa nebaho ntabwo cyo ngenda fasha ba kama baherezo mumanzi wasa kwekunda no kuri mirimo ye okukira munonga kutombekera amakagitu gakabonera tumbeke n'amara muzuko kora musamurahanga eyo kuturaze mushemererwe ngo kumureba iramzere ya Kamatari sokuri. Abaho n'abashabire n'abiciriza abanywani babo okurwo mu kanisa ya Sinaye rukushango mbusaba dikono bwa Kanyomizi. Hatubajiro mukuru nubanyita uba murungi uba mbi twajiro mukuru mu kanisa yitu ntubete. Ahabwa TV West ndi era Akiza na Abraham Muganzi.